mayambu khurumjari amadi Epom media miyeng tabirip singbu taram nokchari loinena ngasi Epom media na mayamgidamakta sinja langjariba Premier Show 17 October 2025 MSFDS ta Nupadi Sanani haina mayamgidamakta ekhona lanthoknaba sem sajaribasina maram oiraga ngasi si ekhona mayamda lauthokchaba haibadi information ma share tawjadaba yadabagi damakta ekhona ngasi gi video si semjabani haibadi ngasi Wednesday asi ekhoi crime diaries episode sima ekhoi ngasi cancel tawba tare haina mayamda phongdok chabani mayam waro biroi haibadi time constraint leiba amadi time si ekhoi da kaya phangdaba haibadi inconvenience sina maram oiraga mayamda ngasi gi crime diaries ki episode sima ekhoi cancel tawre haina thamjanabagi damakta video si semjabani mayam waro biroi adubu ekhoi gi crime diaries ki family sing amadi Epom media ki family sing Epom media crime diaries pu sogat piriba well wishes sing busu hanana thagachari loinana Nupadi Sanani haina 17 October MSFDS ta mayam gi damakta sem saba loijarna bagi damakta ekhona 17 nangna bagi damakta sem sabada ekhoi gi mayam si loimak engage hoiba amadi mayam si chinabana maram oiraga mayam gi damakta ngasi gi Wednesday gi episode sima ekhona pangthok chaba ngamjararoi haina mayamda thamjana bagi video se thamjabani mayam waro biroi amadi Nupadi Sanani haiduna mayamna support obiduna ticket lobby giba singbusu hanan thagachari loinena support obirakpa amadi ekhoigi charity show kaya book topirakpa singbusu hanan thagachari loinena charity show gi damakta amukka hena ekhoigi ahenba every nook and corner habide ekhoi crime diaries ki motto su ekhoina thamjari ba every nook and corner da crime awareness amadi crime mitigate taunaba Manipur dagi mayam hona minasi habigi pandamda mayam gi damakta su puthok chariba film Nupadi Sanani ekhoi charity show mayam book tobiru haina thamjage loinana ekhoi mayam gi support gi mayam gi ekhoi saugat pibadagi ekhoi pung manga gi show asi full oizare amadi pung amagi sisu ekhoi almost full oire adubu mayamda lauthokchaba mana pung amasi ekhoi timing gi sidasu inconvenience khara leibana maram oiraga pungkhai ama chontha jaraga ekhoina pung ama makhai da thamjare mayam waro biroi amadi pung amagi ticket paibi khiba pung amagi invitation paibi khiba singna pung ama makhai manungda yobirakna ba haina mayamda hangachari waro biroi amadi Epom media na mayam gi damakta puthokchari ba Nupadi Sanani mayamna support obiba singbu hanan thagachari loinana ekhoi gi sida chitha nandha hoba mayam kaya ama yengba phanghodaba kaya ama gisu ekhoi da request lakba demand lakpana maram oiraga athuba matamda another premier show ama mayam gi damakta specially ekhoina design tawjarake aduga adugi damakta su ekhoina crime diaries ki episode ta adumak ekhoina hapsaraga lauthokcharake loinana mayam ngaiminasi mayamna support obagi damakta ekhoigi tang 13 ta pangthokadoriba premier show Nupadi Sanani aduki matik mayam gi safuduna pung manga gi almost full oizare pung amagi su almost full oire aduna mayamda ekhoina towimal khangba amadi mayambu hanan thagacheri mayambu ekhoida support obirapu bu ekhoina punsi chuppagi oina ekhoina kaujaro haiba wahi sima thamjaraga ngasi di ekhoigi Nupadi Sanani haina ekhoina premier show tawgadabadi sida ekhoina lucky draw ma hapsakibadu lucky draw asibu ekhoigi laibak phaba haiba tare Epom media gi oina ekhoigi pukchel chaurba oza proprietor Leiren Jewelries ki ekhoigi proprietor oza Biju Siza Guru Mayumna sponsor to biraklaga ekhoina lauthokchagiba Nupadi Sanani gi lucky winner da sana sanama pizagani haibadu ekhoigi pukchel charbo ojasina ekhoida san ama khara hena ekhoida mateng pangbirakpa amadi main sponsor oibirapa ki damakta ojabu su hanan thagachari mayamna ojagi damakta su like amamam thambiyu loinana ojagi Leiren Jewelry mafam anida haibadi Manipur gi mafam anida mayam gi damakta seba tawjari ahanba ojagi location sina Leiren Jewelry Nipa Kaithel Sagolban Waheng Lekai Imphal Manipur 795001 loinana ojagi contact number su ekhoida thambirai mayam notokshin biu 8787642924 amukana 8787642924 mayam notokshin biu aduga anisuba location ojagi si Tidim Road Imphal ekhoigi Thoubal Bhabok Lekai da leiriba Leiren Jewelry da mayam lakpiraga ekhoigi Leiren Jewelry gi design singsi mayamna ekhoigi
मखल मथेलगी डिजाइन मैमसी अखोई लौबियु सिजनबियु हाइन थमजगे अदुगा ओजागी यामना नुंगसिरबा वखलोन अमन अखोगी मणिपुरदा लेरिबा अखोगी ट्रेडिशनल ओइबा कल्चरल गी ओइबा डिजाइन मैम अमदा हेना फोकस तौरगा ओजासिना अखोगी मणिपुर गी डिजाइन अमदी मणिपुर गी अखोगी कल्चर से हेना योखनिंगबगी वखलोन ओजाना थंबिरई ओजासे अदुकी मति पुक्चेल चावरबा अखोगी इपो मीडिया दा अखोइदा यामना तांगलबा अखोई खुदोल पोट अमा तंबिदुना अखोगी तांग तरा तेरेदा पांगथोकदौरिबा नुपादी सनानिगी विनरगी अखोगी प्राइज असि स्पॉन्सर तौबिरक्तुना अखोइबु चावना मतेंग पांगबी अमदी मेन स्पॉन्सर ओइबिदुना अखोइबु पुकनिंग थोगतपेगी दमक्तो ओजाबुजु हनन थागचरी अमदी ओजागी लैरेन ज्वेलरीज बु हेना माइ पाकपा अमदी मयामदा पाक चावना सेवा तौबा ngamba अमदी मयामगी यामना डिमांड लैबा ज्वेलरी शॉप अमा ओहेनबियु हाइना इसोरदा थौनिजगे हाइना थमजरी लोइनना अखोइना ममांगदा थमजखिबा Reels competition Nupadi Sanani की टाइटल सॉन्ग दा Reels competition अखोइना थमजखिबदुगिसु रिजल्ट एगी खुत्ता लेजरे मयामदा लाउथोकचगे हाइबदी अखोइना थमजखिबा Reels to Nupadi Sanani की टाइटल सॉन्ग दा एपिसोड अखोइगी खुदिमक्ता अखोइना सु मयामदा हाइजबे मतुंगिना मयामना थाजलखिबा एंट्री मयामदा अखोइगी मी कुंतरुक हाइबदी कुंतरुक कंटेस्टेंट ना अखोइगी Reels असि कॉम्पीट तौबी लोइनना अखोइ हानसु थमजखिबा कॉम्पिटिटर्स मयामदगी लाइक comments share amadi viewers mayam henbada akhona winner se laukthok chakeni han thamjak phikibe matungina akhoigi niyom dugi matungina ngasi se laukthok chagadobani adubu lagliba Reels ki contestant kuntaruk 26 pumna mapusu akhoida support obibag damukta han thagachari winners haibasidi mayam pulamak laukthokpa yawdabanina akhoina ohumdamak khandok charaga ngasi mayam gi mahumda laukthok chage aduga makhoigi scorings mayam so khon thamjage aduga akhoigi scoring se akhoina 14 October gi 12:30 पुंग बारो मखाई 14 अक्टोबर के 12:30 फाउबगी मनुंगदा अखोना ट्रैक तौजरगा मदुदगी स्कोर से अखोन लखचरगा अखोन विनर से लाउथोकचबनी अहानबा विनर दा मयाम सेम साबिरो लाउथोकचरगे अदुगा विनर्स मयाम गिसु लाइक अममम थंबियो अदुगा मयामना अहेनबा कमेंट्स क्या अमसु पिबिरगा मयाम गिदमकता सेवा तौजरिबा इपो मीडिया बु मयामना सपोर्ट हेना तौबियो हानि थमजगे अहानबा विनर विद्यारानी लाइश्रम कंटेस्टेंट नंबर 19 Mayam Vidyarani ki likes amam thambiyu loinana Vidyarani contestant number 19 ki magi likes si magi scoring the ko likes si 1700 comments na 1000 aduga share na 14100 loinana magi viewers si magi 52000 ne 52000 views leiraga magi overall total score na 68800 score tauraga mana winner asi ngasi Vidyarani Laisramna lobire ani suba position da Leivon Lonikip contestant number 3 Leivon Lonikip ki likes na 835 comments na 590 share na 9200 amadi views na 33,900 lobiraga magi overall score na 44,525 lobiraga man ani suba position da lebiraga ani suba manase phangbigani loinena ahum subada Jesmi Sarang Them contestant number 6 Jesmi Sarang Thenge magi scores na likes ta 1,500 comments ta 623 share da 15,800 marak sida khogi Jesmi si mana third position lobby ragasu magi share se adugmati wangkre mayam Jesmi ge share 15,800 ki damakta mayam likes amam tang thambiu amadi Jesmi ge share tobiri ba 15,800 ekhogi mioi singdo individual singdo ekhogi ipo media da gisu hanan thagachari amadi ekhoina nungaiba amadi mayambusu mangol oiba ohibiu haina thamjage loinana views ta 22,100 overall da 40,023 fangaga Jesmi Sarang Thengna ahum suba position se tabire adongasi gi result se lautholabani na ekhogi ahanba winner oibikraba Vidyarani Laisram contestant number 19 Leivon Loni Cape contestant number 3 loina na Jesmi Sarang Them contestant number 6 ahum asina athuba matamda ipo media da contact tobirau amadi winner ahum sigi details myam athuba matamda aikhoida yohan birau haina thamjage loina na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯗꯥꯏꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯇꯔꯗे ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯗꯥꯏꯔꯤꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯏꯄꯣ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯜꯁ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ award amadi prize distribution numittumasu akhoi crime diaries ki episode ki khangminasi loinana ngasigi laukthokchariba akhoi gi Nupadi Sanani gi winner gi sana san amagi sponsor tawbirakliba pukchel chaurba akhoi gi oza bizu gi Lairen jewelry gi samlapa magi brand identity mayamda thamjarabada brand identity where tradition meets elegance, a trusted and prominent jewelry store in Imphal, Manipur. Product offerings, wide and varied collection, timeless gold ornaments, stunning contemporary designs, classic earrings, elegant bangles, bridal jewelry sets, and items for everyday wear. Haina thambiri haibadi brand identity sida mayam adum puning chingsillaga aibu isabu elegance oina akhoi leinaba jewelries na akhoi support torga akhoi gi confident boost tawbagi khudong chabdo lobiyo loinana quality assurance da 100% hallmark gold is emphasized in recent promotions, signaling trust and purity. Target occasions perfect for every occasion. Weddings, bridal jewelry, festive celebrations like Kwak Jatra, Ningol Chakoba, gift or everyday elegance haina thambiri loina na mayam da su hana thamjakiba Lairen jewelry gi location si ahan bada Nipakaithel Sagolban Waheng Lekai Imphal loina na ani subana akhoi Tidim Road Thoubal Babok Lekai da leijariba akhoi Lairen jewelry mayam gi damakta seba phanghanbiyu amadi mayam na apamba design khanbiyu loina na Lairen jewelry gi tagline si sumaina thambiri Lairen jewelers purity you can trust, designs you will love, your destination for timeless gold and contemporary elegance in Imphal. Crafting your special moments with 100% hallmark gold. Haina thambiri mayam aduki matik yamna akhoi mayamna yengbininga su akhoi trademark 100% akhoi hallmark leibanina mayamna su hana trusted oiba yaba firm amani haina khanbiraga akhoi Lairen jewelry mayam visit tobiraga jewelry shop si support tobiyo amadi mayam gi apamba design mayam gi tana biraga mayam gi akhoi gi design sing comfortable loiba affordable loiba mayam ama tana biraga Lairen jewelry dagi mayam gi kana balobiyo haina thamjage loinana Lairen jewelry gi akhoi gi proprietor oibiriba pukchel chauraba oza bizu siza guru mayumga akhoi gi ipo media gi team ga su akhoi ga haktheng na thengnajaraga wari watai khara sanazarapagi awafam amadi mayamgi paudamdo akhoi clip macha amatang mayamna thamjage mayam logminasi mayam gurumjari ipo media gi site gi ngasi unajje Lairen jewelry gi proprietor bizu sije guru mayum ado akhoi gi handaki film ai tare Nupadi Sanani haiba lottery asida ozana tauna sponsor to bije adi lottery am yawujida akhoi ozagi kenodagi haitare ozagi site gi sponsorship ama koida the harau koina hairu matam ozana yaraga I'm going to break and some of the single milk and the rest is dominated. Sina Mediana, Sumba, Benama, Lapa, is a meeting with the Musan. They can have very enough. The manipulated really the privacy for a promotion of the written down from the Cheirap of Nina, a little bit. Di ba kami kung medyabuso ay decided sama sa patuloy na kasi nga magawa na kawamba kung hindi wawang kapisiba mama ay ginagawa may maminda renter of the dealers ni kasi nga ay dealers malaya mga wala tao kung naman mga lagi si kami lagi kami september dia siga na sumu dari Stalin so the right high thing is ruins na
ai wahi le kai de su le mulas le sin na ba mu le kai ti to ko ti last ai kahi ama class ku tang nai ba kasi na Manipur jewelry da na city lines da Manipur jewelry ni kaya manay na yang pipila chocolate na school bersama may tulong na dapat na saya yang mau kasi na Manipur jewelry jadi tasing na musik jadi naifan na sila tambilan ni lo Manipur jewelry harga sila tambilan ni designs lagi Opa mahun na yan ama kung ito para singa Kaya tologa habang kasi kung ipapit sila ay di sila promote tologa malinda sa kapwa pamamnaba ay di dizanuin na dahil nila kasi na ay di commercial hit ako na ito ba hindi na masinalang dulo na kung ay sinfitalis dito ay di person na di ay kasapang ang natin kasi nga ay di reason haya kasi Manipur tradition jewelry se malim besar tak apa aduh mau lain tu juga ni kan deh ngomong daw daw mo eh kalau ay di na sige hanang maga mayam di local di keno mayam di kan maling di tatu juga saja kan sak ngan mereka ba nungam mo itu lagi saya tidak ga ekoi di India ni siksa ni ba jewelry hai kan jana hai kai Manipur ni keno subjek ni ba kai canals ni bodoh panggil ba sana diksin ko tu canal ba wire jewelry kan hai ba mulut aja sini kai matang hai canals kai ujung mana papan dia global ni da terkini kini kan hai kata aja jadi sama tu Wah, jadi kalau ay semana misalnya jewelry di matang da kasi na ay si gemology tore gemology hay di cinta si gemology ko ba rin yung tore tapi yung jewelry yung iba Indian jewelry yung event na yan mama pwede institution sila ka pangko pa Yengkhom kung jewelry pa Yengkhom kung jewelry kung hay lay exposition kung bahay ka ba yung mga lay yan mỗi nơi là sinh bệnh viện mà nó nhiều cái đấy máy nhau cái sự đó tốt quá state sinh đi rồi cái mà biết đúng biết thế nào phải cái cái mình chỉ chơi sen rồi cái thế nào thì có phát cái mình chỉ chơi sen rồi cái nào hay lấy được đó Mart ka pwena manipulation jewelry se fufu ga fufu cái hektar kanam to gi chuda na tipo just ai sana pujara ga sai ni body magi ma isan la ga na ni mo la ga futuan ka na ma am na ko ni present jewelry se am fu am ko mo ul bai ta yo ta se na suppose jewelry ka hai ga mi mu pa fang ha pu ga to di hay di ngay lấy gì của dùng body bằng cái jewelry cái cái mình wear trong xa nó bằng bằng là xin là cái đầu của tôi mấy em lấy được rồi là apa jewelry xem chụp quan đi apa đi jewelry thì đã yêu về design với details của năm em sẽ xa là xin cho là cái necklace mà phone to for 45 days mission ba suppose mari gaya ka 60 days mission de ni duk na kasi walking magi kai sana go physically walking over se kung tere te phambo hai kung na kung tere phambo okay no way kung trying to you walking over ne kung trying to you walking over se 60 days kung sila kanda man sai sa di mari se wala ka din hai bi mỗi nhân sản của riêng sai đi mỗi gì phát đại sắp là cái sắp là cái frame cái đánh chụp và mỗi nơi đi sai đấy và phụ đi ra nhiều helmet yang là hay đi cái nó sẽ magi trong này tại chân là không suy mong cái nào sẽ yang kena ba adu kena bu no mal mo ga sai me yang completo tran ra ku ku sen puan tai do tong no bu promotion wat ni da sai ni ku ni po ni ne ma kan di da ba ta no by chance ku na sige se mayam ga
ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯪꯉ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯇꯥꯛꯎꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯒ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯋꯥꯠꯄꯩꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯖꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯖꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯊꯪ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯩ तसेंगा कोई असे की नुंग के किधर में हम ले गए वो निंदा हम पसंद प्रमोट तो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट वो एग्रीकल्चर वो चीज़ होगा ये में हम ले गए सेरिकल्चर दूसरा में हम ले गए वो लोग भी लोग का यूज़ ये हम तो भी नहीं तो उतना कुछ ज्वेलरी की लम से कैसे वो मैंने फ्रेंड ने इनसे भी अरे आई वो तो ये हम खाना करने न खले वो ये कहीं ना कहीं वो ये हमें नजर है जब आप ये मैंने ट्वीटर पे ज्वेलरी फिल्म से मसी हम तो हम फोन में सेट दिखाएंगे ये जंगी बुकांडा तब कोई पूर्ण निजा को मैंने कोई तो नहीं किया था हम सब मतीं हम नहीं है तो हम पसंद बहुत लेते हैं वैसे पूरा पेट बजाना som tempat kegiatan saya pun di Sawi Poli Masjid that 17 pergi Nupadi Sanani nulis sponsor lagi sidang tempat orang jadi itu tu bah Epom mediana hendak sendiri bah jadi hendak pergi ke Nupadi Sanani high reference terus yang nonton boko mau लेकिन ये है मुझे खासा बदल लेंगे उन्हें ना चाहिए मीडियाना मास प्रसन्न मैसेज कई तो हम निकलना था ना कोई मैं आप कोई चाहिए कोई मणिपुर को खाना पा ऐसा है इतना कंट्रीब्यूशन था इतना मीडियाना शो कोई मणिपुर की कोई बात कोई ना मुझे मिलती उन लोगों में इनका आलोचना यहाँ से उसे लोगों को आई इंसान मखसूस Dia tadi adalah segi bagi lain jualan speed pura. Bagi mereka berkesan jualan isi promotor di Tanzania pun jualan yang boleh. Domain itu dia pun support video. Jadi premier show 17 October 5 PM. Kita video premier show itu yang awal itu nak sudah dia ada.